Каракулжанын экинчи составы менен Саламалик командасы оюнга чыгып жатат. Каракулжа составын жазып алдым. Саламалик командасын жаза албадым. Мүмкүнчүлүк болушунча айтып турам. Каракулжанын бул экинчи командасынын курамы. Ha? Nao? Oyun başladı ekan. Sesokta murun başlap ketken okşayт. Каракулжанын курамы Турдуев Тилек, Токтосунов Расул, Кубаныч уулу Канат, Ишембуваев Жодар, Насирдин уулу Жакып, Кейикбаев Нурбек, Мамасали уулу Анарбек, Рыскулов Актилек, Күлжигит уулу Бекболсун, Табалды уулу Ернис, Саяков Эргеш, Бекболот уулу Ислам. Молодец. Чу дегенде эле Саламалик командасы Йилди. Азыр ортого чыгып калды кайра. Ортодо оюн жүрүп жатат. Улак жерде. Азамат. Эки команданын тең коргонубуз өтө мыкты экен. Ортого. Улакты ортого коебуз. Судья анча деле эмес окшойт. Ортодо 4-чү номер менен Каракулжа 2-чи. Ишембуваев Жодар Аракет деген ат менен. Айтсам, списогу бар, списогу. Айтып турсунчу, же чыгып түшүндүрүп койгон. Кызыктуураак болот. Аракет менен Азамат Жодар. Азамат жатып алды, молодец. Өтө мыкты таймаш болуп атат ортодо. Жекеме-жеке Саламаликтин көкчөсү менен Аракет Каракулжа 2-чи командасынын аракети жекеме-жекеде бири-бирине бербей оюн көрсөтүп жатышат, мыкты оюн көрсөтүп жатышат Азамат. Жекеме-жеке. Ал эми эмеңиш керек. Мүмкүнчүлүк бар. Азамат. Аракет менен Ишембуваев Жодар. Төрө кач. Ай, улак түшүп калды. Жодардын такымынан улак түшүп калды. Азыр Саламалик командасынын тайгазанын жанында оюн жүрүп жатат. Алла, Саламалик командасы эмне бүгүн аттан жыгылып калышкан. Этиятташ керек, Кудай сактасын. Удаление, чалмак. Каракулжа командасынан удаление берет азыр. Урдуруп. Катуу урдуруп койду алыстан келип. Каракулжа командасынан
Bir oyunçunu udalenияга берет. 2 metr, 3 metrden алыстан урдуруп койгон үчүн. Жазамамы. Жазамамыга. Каракылжа командасынын 7-катардагы Мамасали уулу Анарбек. Мамасали уулу Анарбек жазамамыда 2 минутага. Oyunu jandandырыш керек. Алмашты жазамамы. Жодар харакет менен жазамамыга чыкты. Адилеттин ордуна. Анарбекке. Улак ортодон башталат. Жерден Салам алейк командасынын Тайгазанын жанында улак жүрүп жатат. Есеп сандары 0-0, биринчи таймдын биринчи жарым бөлүгү 6 минутта. Өзгөндө турат, мынасынча амсын аттасың, өтүлүп алган, баары болот. Балам таа чакмасаң болот экен. Болбойт. Наны? Болот бул. Бүтүн экрандан көрүнөт. Удаление гир. Салам алейк командасы. Шабуылда Азамат аутқа сүдіріп баратчат. Көкпет менен аракеттин тирешүүсү. Айтып атат. Шембуаев Жодар. Бүгін аты да? Азамат, аракеттин көргүлө деп койсо. Жодар ийилчи досу. Жакындачы. Алды. Көкчө алды. Алмашат. Ортодо 7-катарда Анарбек, Мамасали уулу Анарбек ортого чыгат. 1-катар. Алла. Мамасали уулу Анарбек Карагылжа командасынан 7-номерде. Жаратыл менен жээптир. Салам алейк командасынан колдоодорду өткөнүштү. Ушуну айтып туруш керек, э? Сонда. Да, золотой. Анарбек колго алды. Салам алейк командасына тасыра кетти. Билен бердиңби? Биринчи номерде Эркек менен Муртасы, Анарбек уулу Бесинсан, Көксөрүк менен 3-нчи номерде, 3-нчи номерде Армазбек уулу Катман Көкбек менен Сөтөр, 4-нчи номерде Ташмамат уулу Өрмүш, Капрай, 5-нчи номерде Олар Палай, Торгашта, 6-нчы номер. Көкчө менен аракеттин. Аракет эмес, башка ат менен чыктыра? Король окшойт, 10-нчы номердеги. Талбанды уулу Эрнис Алгара менен. Ортодо Каракылжа 2-нчи командасынан.
Атаев Сарсак екен, Резвый, 9 номер, Құдайбердиев Мұрат, Бумер, 10 номер, Абрасбекұлы Азамат, ем алыс керек. 11 номер, Үлбеков Құмбат Ақжау, 12 номер, Баймазаев Қашқан анауын болыстан. Аламан қайдақ керек екен, жатпай екен да? Азыр ушундай да аракетти киргиз керек оюнга. Аңдыша ортодон чыгат. Аут. Birinchi taymdan 10 minutda ortda qolganlar keltirdi. Qarag'ildan o'rtaga Hareket. O'shanda jo'gar harakat bilan harakat qiladi. Молодец. Serkan Narimondayız biz. Aksanlı ona nemeyle dostluğun aylanasında. Dostlukta bir ay gelip çıkınca aylanasın qarayın. Мына көк ат өтө сүрдүрөт экен, а? Ническе дадилер. Жинди. Эки аттын тең тиреши өтө мыкты экен. Бири-бирине жөн бербеген жылкылар экен Азамат. Ана! Hareket. Көксерек менен аракеттин. Азамат! О! Айда чембир. 4 номердеги jo'gar uloqni saqlab Düzçü. Salam aleyk komandası. Qarag'ilda komandasi salonda joyga chiqib Salam aleykum komandasına. Kayradan ortada oyun. Üstülütülü İslamlık Karag'ildan 12. номерде Sanıkan Мальчик деген ат менен экен. Көксерек менен экинчи катарда. Көксерек менен Макамова. Аут. Assalamu alaikum. Jirgalakan emesini oynata olmadı. Hava çarpışıktan başlanan mesela. Şurada bir doğru biraz Hareket bilen aldız. Ortada Kökçülük menen dostlukta Alemi Karag'ilda komandasına Avuç hayır. Şatana kılıp kaldı. Alamanın yürü bile. Birinci sayımdan 14. minutda koşup Birinci komandasının ötekisi komandalar için büyümesini geldi. 14-15 minutda Özbekistanlara açıldı. Doğrak filer doğrak. Skoru. Şöyle tevelek etti o abi. Şonday olduq şeyta?
Filipinlerden bir ortaya gidiyor. Salamalıyk komandasından. Karagözler komandasından Gökberk'ten birinci işlerini gösterdiler. Jodar öz çıkmasa anaga Dervekten başka yok. Dervekten hareket çıkış керек экен. Şu hareket men başka olan salып koş керек экен. Ne dedim? Salamalıyk komandasının demirçileri geliyor. Bu gece birinci salınmanılığa bütün insan Aydek degen arkadaşlarından Aldık Kökçe. Kökçe'ye aldı. Karagılca komandası kayra ulaqtı tartып aldı. Kökçe'den Azamat. Karagözler komandası çağırdı. Salamalıyk komandası otu katı koruğunu oytak. Bilet alıp çıkay düşen de kalktı. Bas Adil bas. Karagözler komandasından 9. numara Gökberk'in takımındaki nazırın söyler. Ayça. Bağırlama olsunlar. Çolok degen komanda. Aradan da ortada susmadık. Osunda ayıl var deydi. Köksürük yine Salamalıyk komandasından bir sultan oyun gösterdiler. Alev'in 12. nömerdeki İslam Bey Malçık'ın çıkardı. Malçık'ın ular tutakmana attı. Çayırla tuttu. Alev'in soyanın sındırlarda gün yaratıldı. O da kurçunumuzda koruğunu da. Karagözler komandasından Mehmet Ali'yi Anar'da Galat oyunundan öğrendirdiler. Ali'ni Salamalıyk komandasından Kımırat Ahzali'nden. Aytmerek bugün de ne soyun boladı la? Birinci komanda koşulganda. Al erten Allah'ta da yezetem. Ortağa çıkıp seyre. Ortaga çıkartan. Geliyorken şaşırtma ey. Al şey iyi. Sıkı iniyor. Birinci tayından akırkı minutası kaldı. Ana. Şanslı qara. Salamalıyk sayıldı. Ha, çör. 30 sekund vakit kaldı. Marşakanta Kim bir aşk olsa uç veretten daha. Ha. akırkı marşakanta kaldı. O zirvelerden bir teorik tutacak. 0-0 esebinde birinci time ayaktadı. Karakolca 2 jana Salamalıyk komanda var. Oyun başlandı. İkinci time. Судья kaç? Yollo öte muhtar. 0-0. Üçüncü komanda özü buyuruna, dalgıdan buyuruna tüm turgan komandalar için bir tane açık açılıyor. Hazır özünde bayağında aldı. Nasıl olsun var mı?
Yengilem. Ulan ağır gene. Ulan otur. Eğimde. Salamalik komandası 12 nomerde Darkat. Buna ulaq көтерішем бар да. Azamat. Молодец. Karagöze komandası Savul'da. İyi şans. Vuruş gerek. Salamalik komandası da onu bildi. Bir yerde aytıyoruz. At son ne gene? Tamam bir dakika. Karan. Ortada ile burul şu. Özlüğünü süzüp жүреді. Taş aytасыз bak. Takımı taladı. Taşta. Aldırat. Ay. Aytты. Takımı слабый. Demek çarçaysın de. Sonça көтеріп жүрген. Azamat. Salamalik komandасы да мықты ойын көрсетіп жатыр. Ана шанс. Yolла, öte mıқты ol. Birinci salondan açkığı Arzagalardan ötün nişanlı geçti. 2000 son bir golga. Aybek. Trener demeçi? Federatsiya. Kim salsa da. Qarag'iljadan Sar ekan da. Çalgılar yaxşılıq çıktı, ayağını açığa aldı. Alını Qarag'iljanın balları öte kurtulmuşdu. Görüyormuşdu. Öte jinni oldu ata oyun bura. Hayda. İyi. Sağa sürmeydi. Çıkarıp aldı be. Azamat. Salamalik bollarının korkunusu öte жоғарғы деңгейде. Ишембаев Жодар 4-ші қатардағы Қарағылжа командасының Аракет деген атменен жеке-жекеге түсет. Жодар Аракет менен Salamalik komandasынан Көксерек Сатман Көксерек менен ойын көрсөтөт. Bu sefer hareket ilgilikli çıktı gerektiğinden Kayılda Galayo Çirkin. Şuna жерler kızıkta maç. İyi. Sol жаққа? İyi. İyi. Taştaş керек еледі қап. 5-ші қатардағы. Сирдин ұлы Жақып. Таштап еш керек еле қап. Өте мүмкіншілікті. Жоққа шығарды. Қап. Ya böyle var. Neyin de öyle var. Salamalik komandasından Karagöze komandasından hareket ediyorlar. Vay, komandalar mıқты bir-birine. Karşılığını gösterip жатат Аракет менен. Қарағылжа Көксерек менен Salamalik. Жиндиген өкөтең эле. Сурду. Жақып молодец. Тарткан көрдүң? Жок деген эди. Алып калды. Алып калды. Арканы көздөп тартаткан жигитин. Өтө күчтүү таймаш, Salamalik. Soru kaçkan menен Çavul dövüştürüyorlar. Çavul İngilizce ayaktaydı.
Azamat birinchi ochko salımdı. Salam aleykum komandası saldı. Esep sandari 1-0. Salam aleykum komandasından birinci açkonu açıkçası. Üçüncü sayımızın 6. minutasında Esep sandari açılı oturup. Umar sağır versin Allah. Alışkın skoru gösterildi. Sırf koydu. Sizin işler başkanındayız. Bir zamandan boyu öte kurtulunuz gösterip Azamat salam aleykum komandası жерден uvaқты көтерді. Pamukta kara kızdıdan yürü. Gözden önünde hareket kıldı. Kapralatından çayırga çıldırıp Kara Hıncanın beyleri örgünü çalıştı. Avutqa çarptırayım mı? Orğanlı Baltır menen Out. Eski yaptığın oyunun biri aldı da açıksın, bir de çok sever yapsa, bir de hareket alırız. Bilmeli. Жорстко, 5 минут болып қалды же. 6 минут болып кетті дейм ба? Көктерек мен harекеттің таймашы. Аябай күшті. Төртінші нөмірді жолда hareket menen, alemi Salam aleykum komandasынан Бексултан, Көктерек menen. Hazırlıkta Kökterek özünün ordunu vermey turgan menzil. Beşinci sayındın 10. minuta sarf kalgan menzil hazır kısırda. Alemi yetip 1-0 boyunca Salam aleykum komandası aldı da barada. Ha. Александр. Жақсы. Ha? Salam aleykum komandasынан 11. nömürde Tımbar Akıcal menen Танысам, қататпай өтсің деймін шықтым. Alemi Karagülce 2 komandasından Өчік тұрады? Kanatbek Saybat menen oyun görüşüdür. 1-0, Қарағылжа 2-1. Салам алейкум. Салам алейкум 1 салды. Жаштық. Қарағылжаның бірінші командасы бұдан кейінгі ойын. Соколок менен ойнайды. Неме ұқсайды, мына Қарасуның командасы. Шапалақ. Оштон шығады. Шығылек кейім шығады. Kayrada Kökterek menen hareket. Ошодан кейін базар қорған менен шығады ұқсайды шығады. 12. nömür İslam Bey. Oldu dosum. Alemi Salam aleykum 3. nömür Beysultan. Hazırlıkta Kökterek
köpçülük ortonu eyledi. Ortankı bölükten belgilengen uaqta baş kötörülürse iki oyuncu alınmaktırlar. Alayına gayreden hareket 11. nömer Kımbaş Birinci Arıcalı'nın çıktı. Karagülce bir komandasından oyun bitirdi. Löfter sürmekte özünün bütünden barıp ağızlattırır. Bundan keyinki oyun ko'rsatib turgan iki komanda Karagülce bir jana Sokolov komandalari. Asmaturga kelingizlar. Yotqanda o'tirib qo'yibdi. Karagülce bir Sokolov komandasi. Asmaturga kelingizlar. Karagülce bir. Malçik menen Kökseres'in oyunu. Birden okuyayım aka. İkinci nömerdeki Beksultan Kökseres menen oyunu kılgalayan kim? Alemi Karagülce iki komandasından öte son 3 minutda Karagülce komandasından Uğurluş Aybara menen çıkan eken bu sefer Alemi Salamalik komandasından bayağılı Kökseres menen Beksultan oyunu gösterdi. Ortada Variyun kurtulmazda tutar. Yukunu bir de ulaştırar. Cimdesinin bileği düştü, cimdesinin atı düştü. Esenle mezgilde öğretçiğinden ulaş çıktı. Oyunun yaklaşına 4 minut ayak kaldı. Anlıca Salamalik komandasından 10. nömerde Berhat Kökseres menen çıkan eken. Oyun hareket menen Kökseres.
Каракулжа 1 келеді. Oyunun ayaktasına 2,5 minut vakit kaldı. Kaç sekundda talaş boldu? 30 sekundda жалды эле. Ortada bu vatandaş eski oyuncu olmasa Oğlum Moğol'dan berdiler özüm nereden çalıştılar? Karagulcu'dan Anar Köş birinci Galatasaray oyunga Alem 11. numerde Salam Ali'den Kındak деген жігіт ойын көрсетті. Красивый аттар екен. Жаңа көркі бар екен. Қандалып кешті олар. Намасулы Амарбек. Өзіңіздер білгендей Әділет Намасалыйдың нукасы жас жігіт болдағы Намасалыйлы Амарбек чабуылдасады. Өнөктөштөрү жардамга келиштирип Ölümdün ayaktasına 1 minuta vakit kaldı. 2-0. Salamalik komandasынан Өте мықты Азамат. Salamalik командасы. Қойсалықта тұра толқынада. Götürüstür. 5. номерде Талайдың Төрі Қашқанының салындырықты. Жем чашты досым, кийинкісінде. Сіздердің поколение бар ұқсайды? Нөсен Түйшектендері Үйтілмел өтіп Үстігінен аяқтайынан Қачып кетмекті. Ойындың бітішіне 20 секунд уақыт қалды. 2-0 есебінде. Salamalik команда. Salamalik командасы екінші таймдағы жеңішке жақындап. 10 секунд. Ошентип 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Мынашенте Карагулжа 2 командасы менен Salamalik командасынын 2-0 эсебинде Salamalik командасы 3-ка жетип отурат.